Ya komelo inggara to matoy ba ya mapamula na tampu ki asira ulan lalan na babuana indo ya 9 bulan na jajiaki jaji siki matu na pasusu ki na pandre ki de na mamua tinrona ya nakalla moto sindok ta na matangani mandre kalla ki lari silo ka pamakko ki berapa lama sampai umur 4-5 tahun. Pura si matu ya roh, na napi umurut tapi 7 tahun na pasikola kita SD. Masikola ki ang tahun SD na putama ki SMP. Masikola ki 3 tahun SMP na putama ki SMA. Na pasikola ki 3 tahun SMA na putama ki makuliah. Pura ki makuliah sarjana ki na pak bene ki. Pura ki mak bene ang kasi matu anak tak ya resindo tak na jampan. Itu? Nah. Jadi dia ada petun na manompoi matu anak tak mak bene ang kasi pona na resindo tak. Gangkana ya rindo tak mati na karok po. Itu? Mam sadiro? Mapamula ki na tampu. Latu jajang anak indo tak mana? Coba kira ini teman bapak. Anak-anak, ya kongka anak-anak rata-rata di Indonesia jampani. Hingga jampani nene namanya. Nasa ngiter ya kok mak jalo ya pona tak pernah goreng nene nasa. Ma, oh ma, kasih we, apo mu he mak jalo e. Ma ni nama mu bi. Nah anakmu itu. Tuh bapak. Jadi dia kata, ya ada teman doraka tu indota namo maka daru tu namo balang alimbroi na taru suju mangajes suani ele arawe durhaka kepada kedua orang tua jangan ka masuk surga bau na surugan harangat pengalata. Nah itu. Coba baca hadis Nabi katakan salasun la yanfa'u amalin. 3 perkara sininna malakta dega kana terima ko Allah Taala. Di antara 3 perkara itu uququl walidain anak-anak madoraka itu 2 perjanjian. Nah itu.